good uma ukuthi mhlambe uvalekile akayi endlini zakho good yayi good lembiza mkhuliso simo futhi makuthiwa makuthiwa nje wavalwa akuyeki kuma period noma umuntu uyawaya nje i-good for those makuthiwa ngabathola abantwana iyasebenza kuthiwa iyageqa ukugeqa lokho umuntu kumklinela ukuthi uvuleka isibele mhlawumbe omunye kade edla amaphilisi ehlela ngamaphilisi right okay 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 right yes oh wavaleke okay iyayichaza ke leyo ukuthi lo muntu udinga ukudiagnoswa kahle ufuna ukucheckwa kunemimoya efuna ukufremwa ibharulwe ikhishwe kuyena ngoba yangena ngemoya but angayisebenzisa lembiza nensizi yomeqo namalumbo nemoya hlanganise lezi insizi zontathu insizi yomeqo yamalumbo emoya uma lembiza ificana nelumbo izofika ikhipha uma ificana nemoya izofika ibulala uma ificana nomeqo uthi weqa something izofika ikushaye kodwa udinga ibhiqwe hlanganiswe zontathu lezi insizi yomeqo yamalumbo eyemoya bese ayisebenzisa angithi insizi leso esomakhela yona eceleni mhlawumbe ku100 rand noma ibo 150 wangithi soqhubeka insizwe ezintathu ulokuzana 50 rand eyomeqo 50 rand yamalungu 50 rand emoya ukusho ukuthi uzothenga 170 libhodlela bese ba no 150 weinsizi ngokuhlukana kwazo zontathu but sizozakhele container eyodwa lezi insizi zonke kube insizi yomeqo yamalumbe emoya ayithole zonke then udla ukhothi insizi aphuza imbiza khothi insizi aphuza imbiza ehlise ngamanzi izongena insizi iyagijima iya elokuzeni emimoyeni noma lezi zinto ekuyizona zona ezidaleke imbiza iyelapha iya clean imbiza igada ukuthi bese libambekile ilumbo lelo ilikhiphele ngaphandle lingahlali and lembiza ubuhle bayo uma isiyikhiphile into uyaqhubeka uyiphuze bisipholisa le ndawo exebuleke kuyona ngoba enye inkinga yezimbiza zakudluntula zikhipha izinto ekugcineni ususele nenkinga usuguliswa iyona ke imbiza uthatha usebenzisa imbiza Sesu 320 nje kuzokwanela and kunama booklets akhona khona ama receipt book akhona ama booklets kanje ozothi uma ungenile wena uthi cha ngiya business mina ngiyayiphusha lembiza uyabhala kuona uyabhala kunama lokuzana akhona ukuthi nginikeze kangaka kanjalo kune set yakhona stationary sakhona sokudayisa ama card akho abantu bakho uba nabo la uyathi ngibanikile ama card ami kanje ukwazi ukuba ne follow up yama client akho khona la naye umuntu une card lakhe omnikeze lona le treatment abantu bakwazi lokhu ba check baqhuba kanjani nokuthi ukwazi ukuthi uma ulaphe umuntu wamnikeza i treatment uma umuntu esekhuluma ngendlela engeyona mhlambe sekufaka enkingeni ukwazi ukudouble check ukuthi no mina nake sakwenza nawo lip card lakho yeah yes equipment yonke set ayisebenzisa exactly umuyidla ngendlela ecorrect nempela yebo ikarato exactly hayi clear so kana ngidona
Awunankinga. Sobuye uzizwe ezinye ngoba kuney'nduku ezimhlophe. Uma umuntu kanjalo umuntu wesifazane mehlushwa umuntu wakhe wesifazane uthi uhambile ukushila asidiya sisidose esikhafula kuba khona nabo ubulawo lo fake ebhakedeni uyabona umuntu wakho ufuna umbuyisa musu ukukhafula uyamphonsa ukuphonsa ukuthakatha umuntu wakho umcelela ukhambile phehla lobulawo uphehla ukhuluma uyamcela ubikela idalwa zakho nedalwa zakhe ezazi imhlanganisile mhla niqala ukubonana akwazi ukuthi ningahlangana nizwe ihappiness inhliziyo zenu gidagidiswa amahala kukhona amathongo enu akhonzanile ahlangana uma ukuthi ukuxabana kwenu kungumayelana nomuntu othakathayo noma yini idalwa ezo-intervene athi yabo manje awuthakathi umusa isidalwa esahlanganisana nomuntu sakubo nesakho ukuthi asingenelele uma kuwukuthi into yabathakathi ayihluleke phela uyaphalaza ekuseni uyambiza ethamweni lokuqala kanjalo ubuye uyabeka ukhamba lwakho ingwebu ukhafula ingwebu mulala ebusuku uyibhixa amalungu omzimba uyalala ubikela isidalwa sakhe esahlanganisana intombazane awukwazi ukuthi ungaze uspende entombazaneni wenze yonke into ngekho sidalwa esinisizayo and khona into efuneka uyinakho khona intombazane uthi uma wayiphi imali noma wayisiza wayilekelela ey'ntweni khona nakuwena kukhanye nayo la ikhona ithi ugugu ngathi angathola imali ngoba ngidinga into ethi ugugu uzongilekelela uzongisiza uya-understand iy'dalwa zona uyigcina seyibambisana seyisebenzisana uma lowo muntu kuba nento eyingxabano engayi-understand obona ukuthi no akekho nothi sengiyamazi umuntu wami akasona isigaba why pho kwenziwe yini thatha ubulawo ufake ebhakedeni ubusoku ukhulume ukhale kwabadala ukhale esidalweni esasikunikeze lo muntu ubuze ukuthi konakaliphi makuwukuthi kona abantu hayi silekeleleni sibuyisane ingagcini nizondana uyabona abantu abagcina bezondana uthothi uthanda liphelanga kwangena umthakathi phakathi nendawo wabreaka into eyayihlanganiswa abantu abadala yabo so kuye kusizeke ukuthi uphalaze lobulawo ungaphonsi isikhafula umkhafula usuyathakatha sengathi mangihamba ehamba eyolashwa kucaca ukuthi sekuzoyithola uba neproblem yokuthi sekuhlehla izinto ihlehlela kuwena